Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon. The Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Naidatagan ni Kamara de Representantes tigakat amay tantan ti barangay ken SK elections manipod November 2026 iti November 2028. Ngem na si katipagsaludsodan ka Solid North. Pabor ka kadi amay tantan ti BSKE? Para kanyak sir kathaan po. Tapno man lang ko maikkan ti tsansa ti daduma pay nga kabataan nga agserbi kun may yebkas ti Paris na nga kabataan di serbisyo nga kayat na met nga maited. Pabor akon kuman ang ag-eleksyonan. Ta kasi ado ti nag-register ti Pumelec nga nagitoy inyo nga generation. Dat kahit damot ti agboto sen kasjay. Ta masuportaran da kumamot gijay dayjay kahit nga suportaran tatta barangay election. Agree na nga may postpone tano umatidog man pa ri terminoda ta marinak pa dagi project nga handa pala nalpas ta may tuloy da para kanyami met lang nga tataw ti barangay. Itibiyang ti Commission on Elections. Agtutuloy lata ti paragsagana da ken suruten da dagiti ikadeng calendar of activities aging gawang bay ti may parwaran lindig ang may tantan ti eleksyon. May sa pakakomikomanita ti COMELEC ti panagisakana dagiti maramnamang agserbi a poll workers into November 2, 2026. Prepare kami po ti listahan ti teachers tayo who will be public teachers who will be serving this coming election. May hierarchy riyan. If just in case awanti or but nang serve dagiti public school teachers because relative sila ng future na magpo-file ng candidacy nila. We will be hiring private teachers, going down to national government employees. So in the meantime, we are preparing listahan tayo for poll workers dito election. September 28 aging October 5 tinikadi nga panagipilaan ti Certificate of Candidacy kadagiti agpaydasig iti posisyon ti barangay ken Sangguniang Kabataan. May sanay na yun na requirement kiti panagipasa ti kopya ti birth certificate manipod ti PSA when it is civil registrar. Siya sino really qualified tumaray for SK and barangay? For barangay elections, 18 years and above. So regardless, kung basta 18 yes. Starting age na, dapat registered voter sila ng Bangged. And then, so can read and write, amo damot they speak the language. Yes. And for the SK naman, 18 years old until the age of 24 lang. Eksaktong 24 po, mabaling at 24 in one day. On the day of the election. Yes, at the day of election kat dapat 24 years also. Beyond that, disqualified na siya. Dito'y Bangged Abra, pakabuklan na 35,793 to regular voters, idinto 12,682 ti SK voters, ano sa dino, 1,135 karigitoy, kada day ti babayan ti 15 to 17 years old, idinto 11,547, digiti agtaon ti 18 to 30 years old, ngagboto si di barangay ken SK. Itintarong Abra, as of July 2026, 191,786 ti regular voters, idinto 69,213 digiti SK voters. Itinayuswat ang regular meeting ti Liga ng mga Barangay iti Bangged, inpakamo ti COMELEC ngagtultuli ti panagsaganada iti masungad ng eleksyon. Inbasingkad met ti Presidente ti Liga nakasaganada ti nyaman na mapasamak, matuloy man when may tantan ti eleksyon. Dito paspasungad nga barangay KNSK election get haantay pa lang nga sigurado apo no matuloy wenno saan. No man pa no kasta. Awan met ti pagdanagan tayo ta no antay laki inaramid tayo laki di met ti trabaho tayo. Awan nga ti pagdanagan tayo tapno handa tayo pidwain nga talken ti kabarangayan tayo. Kabayatan na, iti mo nang interview kini Congressman J.B. Bernos. Pinasinggadan nang imo nang nga di plano ang may tantan ti eleksyon. Historically, no agi-file ti kasati postponement, it will just take a couple of months, 2 months, 3 months, kasi lang mat eh. So we still have time. No, iso ti kayat iti administrasyon, so ti kayat administrasyon nga turungan tayo, then pagarabot
kaya pa eh. Nga maginggang awan ti may parwara linteg, matuloy lata ti panagpipili. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.